toko sa kanyang karanlangan na makakal eh. Lama mo ilan nun no. Yarte mugi matondo na dengki rondon kuleta si harusnya tamat di nondo. Ke rondon di kuleta. Inang pasti bang yang nondo. Nadesat di makanan tusuk ada tagilan. Apa yang mondo ya? Ya, kita teman dengan tetongain lo tangge. Tidak sisa mungkin dolan. Lalu tamu kita dapat menentukan dolan nama kalian. Oke. Kuri subang anak-anakku tumakin lo may lampio sa nawa napasan kita rito. Ya. Ano ito? Anong bilang mo? Oke, pasti pinulong tumarong na tama tonon do. Yang makita tonon do. Tami dago to ding ite. Oke. Oke guys. Oh tidak. Oke, boleh.
Hindi tanah niya. Hindi tanah niya. Okay. Malango itong suling. Malango. Jabo ni napit to ano ko ni macas yun na mate. Nah, caboy na bakit macas yun hape. Napas maru-aruan na aduh. Ada cabut tadi modem. Tadi seru-serunya putus.
tangoy mengguririk. Susi sari rata tiro la talangi mengguririk. Tanga pepori peporinna tangwe pe pamakinna. Pontolola peporinna sandoi pe pamarana. Lana na ibalabatu di kumentu pandasinna.
Ang nalapasan nila kayo, dapat sirampar na bitaw. Pwede sa pili dyan, pwede. Oke, ya, sebentar. Oh, pulang dari anu, Papua? Ya, Papua. Oh, kemarin dulu. Oh, kemarin. Iya. Oke.
tama. Ang tama gusto niya. Letak ka tama. Nakatakasyang na tama kami ulong. Iya. Oh, pengaji. Lambat dia na kumte na. Kumte sa lado ako mo. Sa lado ako mo. Iya. Dia na kumte sa sirang niya. Dia sama dia ko mo be. Dia ko mo. Dia po kami nasiyan mo non. Ah, magpidala-dala na bego. Sekian lah dulu. Halo, Titi Oke. Sangalah. Oke, terima Kami kasih. hadir di sini dalam rumah tongkonannya Nenek Ki. Terima kasih. Oke, sama-sama. Penarinya syuting mana? Oh, pulang penari. Pulang penarinya. Halo. Adakah? Ya. Mantap. Oh iya. Bagus, bagus jaringan. Satu, dua, tiga. Oke. Wah, ini apa ini dibikin ini?
Sudah mi kau orang menari, sudah mi orang menari. Supo, maler, sudah mo ya kay makarin. Kaya rite. Apa tadi gerak teh, Be? Apa sana tuh? Apa sa kanila pulat mo? Tapi kita keluarga, tamale ba may taparan ito sa rita, di ba malo eh? Oh, keluarga, tumane, tumang raman kume. Jadi itu lah dong ulangan dia tuh, oh. Pembalap itu itu dia terang nih. Oh, pembaru. Terang nih. Oke, ini namanya Si pembaru. radar dari ini dong tuh betul. Oi, keluarga. Kau main di sana kau main, habis mana teh? Udah lo pengen teh. Pembalap terang nih. Tulang untuk mati dong. Pulang itu. Yo, ada terus tulang mati, lakan lagi yang tamu dulu. Kalau kau bilang, ulang kau bilang, tamu miti dulu. Oh, kita bilang dulu. Lalu, apa itu dah? Oh, tamu miti dulu, kita kau bilang dulu. Oh, tamu mati. Ada video? Ini namanya Bambandu. Nah, Apa? Kita bilang Beda Sarita. Hah? Kita nggak usah bilang. Itu dia nih. Lalu. Ya, turun di mana tuh? Ya, itu tuh ya. Tarik. Tarik, bagi. Tarik. Tapu yo. Tapu lapan di terang nih. Di terang nih, langan tuh jendela jo betul lo, dari itu. Tarik kalau itu tarik. Yo, jadi kalau bilang jendela, tamu tidak dapat kami bilang atau jendela. Tamu kami baru, kita kelang apa lo? Tamu kami baru kita minum. Hindi, ya, bisa tahu tu. Pasal mami. Di ba mo kami terdok kalau biru lang ni. Terdok kalau Share ka terus terima. Ya jendela jo mata lo ya. Kita bilang kami mun lang ah. Uli lang ah. Jendela dekat. Ya, tarik. Atau palang ni dekat. Apa ni bito yo? Tarik, palangan ni. Ya tu pito tangga dulu menempuri do batu detro. Pito tangga lang pito. Menempuri do bendi tali rapi lang. Tarik dulu mati. Asalnya to pito tangga pakaluntir rara. Palamnya panua, lutama panua, petami panua. Yo, petami panua. Tarik pertama. Bisa ke di pangolanan tu. Tarik. Ada komentar lang. Ya bang untuk itu tangan, bawa ni dipakur kado apa kado lila kado. Yo, itu do. Ya bang untuk kapal penjong. Bisa kayak gitu.
Oke. Paitan. Apa radisan itu, bosku? Ambe. Halo pemirsa Sangala TV. Ini namanya Bambalu Toding. Dari Rotan Kalebu, Sola, Balayan. Dibungkus Sarita. Apa Bambalu. batuannya? Apa batuan itu? Lah tu siulang Pak Kaboro dapuang. Pak Kaboro to putalang lah siulang rara si kaden de paraya. Yan na jong solo nate tuang. Yan na mabubung tate digulung ditaruh di depan simbol kumamang kamera ko te tongkonan nate. Gulung te. Jadi maripo di depan maton. Do petutang pangaluntian rara. Di pusat di atas. Tiang Raja. Oke, selamat dari tongkonan Kombong Manggau, tongkonan na paturo sola leme. Lu kuda bangun na bandos sangka na papadiras sa mero kutong kasangan na. Jadi bonga nagaw sa likod na pananda bisyara. Banua dito konte dong. Terima kasih dari MC Pongintan. Oke, baik. Terima kasih Pongintan. Oke, langsung lah kita keluarga ya. Mana nih ya? Mereka di kampung mi do. Ulu Salu. Iya, ya. Aku tuh memang ketua Ya sudah mesti baki dua deh. Iya. Ya. Maki dua masih angin. Oke, demikianlah pemirsa. Sekarang kita akan beristirahat dan kita akan pulang dulu karena kita harus mempersiapkan tenaga untuk besok. Oke pemirsa. Pada keadaan lang ng kende ka lang. Tak ready, makin kuat na. Nala ito Kalau gusto ya hapet Happy bila. Manda kami lo sangal na kinikot. Iya. Dalam kali suara telepon. Oke. Mantap pemirsa. Sudah keluarga ko Ulu Salu. Kata gua dimain kamu ilo deh kira. Tetamba mali bapak na pinaw bapak pinaw mali pukul men de muka kami to ay sunod de dili pa tala di pasubot eh. Oke guys. Yo, setelah papong pina, bak demi daning dito kadinge to bay puang. Kaya dong untuk kasangan na. Undang kabi, mi malame ta si papo satu. Oke pemirsa, demikianlah acara kita hari ini. Terima kasih.